nacionalističku ideologiju i govore koje sam držao šireći tu nacionalističku ideologiju. Ja sam na to ponosan. Da ja usavršim svoju nacionalističku ideologiju i da ovih 5 godina iskoristim za dalje njeno teorijsko uobličenje. A najočito sam zahvalan tužilaštvu što mi je omogućilo da stradam zbog svoje ideologije. Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda. Moj život više nije važan. Živa ideologija i živeće stotinama godina posle moje smrti. A vidite da njena ideologija bila tako jaka i moćna. Njen autor, njen kreator mora pokazati spremnost da strada za tu ideologiju. I ja sam zahvalan Haškom tribunalu što mi je pružio mogućnost da stradam za tu svoju ideologiju. Ja izražavam veliko žaljenje što oni koji su pisali statut Haškog tribunala nisu predvideli smrtnu kaznu. Pa da ponosno, dostojanstveno, udano kao moj prijatelj Saddam Hussein, tako sveću zapečati sopstvenu ideologiju. Ideologija bi postala besmrtna. Pošto nemam tu mogućnost, ostaje da na vas apelujem da gledate da vaša presuda sadrži najstrožu moguću kaznu. Što vaša kazna bude veća, to će moja ideologija biti snažna. Ja sam se naživao, ali hoću ideologiju da učinim besmrtnom. Besmrtno sam je već učinio tako što ona logički i čvrsta. Što je čvrsto utemeljena na istorijskim činjenicama. Što je antiglobalistička. Time što sam otvoreni protivnik planetarne hegemonije i dominacije Sjedinjenih Američkih Država. I što sam veliki neprijatelj Severnoatlantskog pakta. I dobro je da mi se sudi. Na kraju ovog izlaganja ja ću vas podsjetiti na jedno od najvećih dela svetske književnosti. Na roman Rat i mir Lava Tolstoja. Tolstoj u jednom fragmentu opisuje kako su Napoleonovi vojnici ušli u Moskvu, kako je Moskva gorela i kako su Napoleonovi vojnici uhapsili grupu Rusa i poveli na streljanje. Među tim uhapšenim Rusima bio je i grof Pierre Bezukhov. Vezanih ruku ide na stratište i u jednom trenutku počne glasno da se smeje. I sve snage iz dubine duše grof Bezukhov se smeje. I kaže, pa oni misle da su mene vezali, da mogu vezati moju besmrtnu dušu. Ha, ha, ha. Pa ovo Haško tužilaštvo i cijeli Haški tribunal misle da mene mogu osuditi. Da mogu osuditi moju nacionalističku ideologiju. I ja moram grohotom da se smijem. Ha, ha, ha. Vi moju besmrtnu dušu ali ako umret, najvjerovatnije ću umreti od smeha. Zbog smešne optužnice, smešnog tribunala i smešnih Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih sila koje stoje iza ovog antisrpskog tribunala.